Tak keren nih. Seloyong-loyong pelindung jahe. Tapi masang itu, demi beli nepok ilanying tuh. Nak cak sing masapat nang bedik, capat paling deh. Malan gitu. Itu bidan saya aja harang. Yani bekas cara jagung gede nahti. Ah, sing gitu. Bunda ya, nih masalah sing. Sing tut, aing tegasan sebang nen totonan. Marah aja dari anggota DPR. Sombong tapi. Nah, betul uang Ben. Nah, yang kalau Banten malu nah.